Everybody kwenda! Mama! Mama! Mukama takadibalishu. Nubwa kakana njira pardon à partir de le lutika. Lutika. Po so utali même tana funi teri baza utinda ba message. Ba message. Malaria. Stop malaria. Provocateur lishu. Obera tifoyi lishu. Mutupasi lishu. Libumupasi lishu. Banda lelo lishu na barabara abu pia. Everybody kwenda! Mama! Mama! Hi, bana kin, bana Londres, bana diaspora, bana monde entier. C'est moi Nathalie Makoma. Mon Dieu, dans un enseignement comme Sabino, ngai le lope na recevoir box na ya CPLA TV. Mais eux pour na fête na recevoir en gros, pour na remarquer qui na Vodacom best of the best. Ba fan ba no komelanga, moi na tuni ozapi, on a za na Londres, mais autant na ngonde nini. Mais sur CPLA TV, hi, hi. Au moins ba binga coûte grâce à CPLA TV. En tout cas, c'est incroyable. Je vous dis, bino nyosu boza kuna oyazana ngote bozwango parce que kuna bozo ba update ba musicien bozo ba update ya single nanga ozo ya papa ji I can wait to see a smiling face and hold your little hands papa ji CPLA TV CPLA. Okay, watch CPLA TV or get it because I have it. Bye. Bienvenue dans le monde de CPLA TV. CPLA TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. CPLA TV vous offre plus de 150 chaînes qui sont RTNC 1, RTNC 3, RTV F1, Télé 50, B1 TV, Digital Congo, RTGA, Kin Malebo, les chaînes françaises, les chaînes africaines, les chaînes du sport et aussi YouTube. Voici la liste de nos partenaires de médias. Nous pouvons aussi vous offrir votre propre chaîne. CPLA TV est seulement à 80 livres et 10 livres d'abonnement. CPLA TV marche par Internet qui vous permet de transporter votre boîtier partout dans le monde. Contactez-nous aujourd'hui pour votre décodeur de CPLA TV. CPLA TV créé pour les Congolais, par les Congolais. Donc vous voyez la carte de point de Bukanichi qui était iloko bizarre. Allez, quelle saleté, boy. Pas de voir la macaria te pone. Alors il y a un gars, tata, moi il a foutu la garantie, ça t'est dans sa bouille, donc il n'a pas ouvert macaria, ce qui macaria, il gagne. Yo, comment t'as dit loko quoi ça? Papa, super, on a une chance. Merci. À ce qui gagne. Kama tu vas dire que via moi, vous sautez en accord. Non, on a beau dire. Basi barakle boye. Simbi, oju oti. C'est là. Oti, c'est là. Oti 1. Regarde Nani. Voilà. Allez, c'est pas. Banyak banyak dia, udah. Namun ada mana kembali kau tak kuat awak. Hilang je. So kembali di fuang ibu ni so. So kita pun cakap di show ya, bukan macam nak saja. Ia beli kita, lu ia beli kita. Betul nan. So qui joue en ya bisa ilung le logo. Alung lango.
Poussana. Ok. J'ai bon fond là. Fond là. Je dois te lever. Fond là. Jean Banyama. Oh, Nanobi, hein? Nani, c'est là. C'est là où on est, Mawan. Il sait que vous êtes. Guy. Hey. Yo, vous avez bien. Simba. Tata. Simba. Tata. Où est-il? Ngabanya. Simba boy. Moni neti. Kusimba kaboite, uza salité. Moi, mbongo. Uza salité. Et les gars, c'est. Nalobi boya. Soko soko mona boye. Binonde batu leta sa kuluka neti yo. Nani? Yo impoli. Wa uza ben impoli. Tata na yo be mama ne. Oti na lupango na yo, oyo kubaka lishu awa. Est-ce que uza kumona te ba basa kubela bela. Nyonso za kuluka za lishu. Zela. Na sana mwana ndeko na ngai. Lota wana sa kumona. Lota za grave malade mais kutala bozo ko provoquer ba biloko. Papa conseil na za ndeko na yo. Margot ja petit na ngai mais ngana za ndeko na yo mobile pe lokola yo. Tala. Kibana ba yoki yokana. Ubandi kuluba ongane lubite. Yoki. Ubandi kuluba ongane lubite. Naza salite. Yoka. Naza salite na nzoto mais nani même ta mémoire na yo isa salite. Joba. Uza yebisanga batu baza kubela. Soki baza kubela balungu la bela batia bangu rosita. Oza mutu. Naza kopesa conseil. Ne touchez pas mes ouins. Oza mutu koloni. Hein? Joba. Yo mutamayeli chali ko na poche. Kama chali ko na poche papa. Tia kwa Simba bon. Simba. Oza pe mutu mona lendo kamato pe na portero pe pe bakangi yo. Mais ukuku porter plainte kana longoli porte na te fenêtre. Natali relation. Oza ndiko na ngai conseil na kopesa yo boy. Nini? Banda lelo. Au moins makama balishu wo. L'État a tiba conteneur partout. Soki omoni oza lishu na yo na ndako. Kangisa soit de tumba ukunda ubi oji okebwaka kuna pe bachaka lishu. Oza aveni bat baleka ebele. Yango za provoquer ba malaria, omoni ba fourniter wana ba ni ba téléphone za kutina ba message wana ba ni ba malaria. Ngabe zela nani? Ah, uza pena unité na société, uza unité. Donc ndengo za pena wana lishu na yo lina kangisa. Zela, mon frère, au PC pena kide moko ya bien, na sepe na kide oyo. Pour moi zaki na pango kuna bana wana bazani salité. Jango mona kama ti salité oyo na ya kubwaka. Tellement de côté salité awa, jango vile kitena ya kubwaka. Normalement oyo eza matanga za kiao. Eza kulongo kalate puisque naza kujwa ba disposition nationale na bourgmestre fallait chef de quartier. Hein? Bourkinani. Chef de quartier alungu na mais dans cette fois-ci eza mbala suka papa. Eza mbala suka tu yoka ni conseil aujourd'hui. Na mona mboa, ma frère Kombo, ma kakanka. Kango. Merci. Mon frère, na sepeli pema mingi na conseil na yo. Ça va? Na sepeli mingi na conseil na yo. Pe na tutika message. Batu oyo nyonso tu. Ukama taka balishu. Lubwaka kana njira pardon à partir ya lelo lutika. Lutika. Po so utali même ata na funiteri baza utinda ba message. Ba message. Stop malaria. Provocateur lishu. Obera tifoyi lishu. Mutupasi lishu. Libumu pasi lishu. Banda lelo lishu na barabara abu pia. Tusiri. Balobi. Mais à part ça, et ça na cadre ya Angola limpa. Angola na biso fete za limpa. Angola limpa. Luanda pe limpa. Papa, ngala ulipa biso mingi te. Angola limpa. Luanda limpa. Biso na tu limpa. Biso na na te kubwaka ya ngona na nini. Ngaba na za kulonga opela malaria. Dumula. Malaria jera. Malaria mama na yo kende joba. Para junto comigo, compadre, nossa Angola junto levantar. Angola, vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola, do meu coração. Everybody, aguenta!
Ok, bom dia Angola, bom dia a todos os telespectadores, bom dia meus amigos. Estamos aqui mais uma vez em Angola Limpa para vos dizer que o governo não consegue fazer tudo sozinho e nós também como povo devemos ajudar o governo. Hoje chegamos mais uma vez a apoiar mais o governo através da Angola Limpa. Nem só Angola Limpa não, também Luanda Limpa, porque queremos uma Angola melhor. Acerca de malária, falamos sobre malária e limpeza. Meus senhores e minhas senhoras, param de deitar lixo na rua. Não fazem isso. Não deitam lixo na rua. Não deitam água de esgoto de dia. Faz mal. Isso é que está a trazer malária para todas as pessoas. Já perdemos muitos. E nós não queremos mais perder ninguém. E só queremos aumentar mais a população dentro de Angola. Mais outras cabeças, mais outros engenheiros. Daqui fala o vosso amigo, o vosso filho, o vosso querido Bauau. Muito obrigado por Ministério da Saúde. Muito obrigado por Kazenga, Palanca, Mabori, para todos que nos conhecem e para todos que não nos conhecem. Esse é para vocês. One love. Nega kezalaka bon dia Angola, bon dia Luanda, de Cabinda kunene bino tout bon dia. Balobi ministère de santé, ministère ya environnement. Oyo bana na bino na compte kaka ya Angola Limpa yango moto sako sala ba biloko wanyo wana. Parce que tu remarquer que Angolais ça okene mo net. Mais oyo bana na bino ba yena ba idée mo ya malonga. Aja makabu ya black te sama malonga. Tu le bibo ministère. Tala bana otala mo sala ba sali. Ya ba lishu ba malaria. Ce que tu n'as pas réseau comme peut un message. Bisous peut te passer message. Nous kaka message. Moi peut OK peut message. WhatsApp peut message. Mais Angola Limpa lelo et telemi et je artiste à changer sur la biso ba oyo. Tu y es eza groupe té mais y est pour na repesa concerne Angola mobimba. Bota le loko, to za posa ya lisungi pe na bino lisusu. Ba place musunet ba place na bino na kuna malonga wana. Na ba bureau na bino wana nyoto wana to ko ya pe to seulement loko wana. Na compte kaka ya ministère ya santé na ministère environnement. Tout le monde Angola est à la propre, Luanda même est à la propre. Mais de le biboy, nyonso et utakapanzambi. Angola est un hymne national. Nga hymne ba yemba ngote mais naza yemba ngopela pesa pe moi plaisir na ministre ya environnement na ministre ya santé. Allez, bisous nyos green. Ogururia muzada mana mana paz. Muzada mana no come fuge. Mama vai na praça pra comprar sambapito da criança. Manaí, a cozinha fuge. Pero porém popular. Agora já nem mais. O chão fuge na feijão. Olha já internacional ya Angola. Bicho babi, bu mundo cara imagem nem que wana me. Tu le vis na cadre ya makamon ninga zalaka tu na basha palanka ba province partout bengela partout même na wiji mbazo kama beleza rouge kuna nanto yete me tu jaguya bana wiji bana Luanda bana partout Kabinda o mchumboka na zalaka ni o place ba Kabinda wana surtout na forêt équatoriale tu ya wana na Angola Limpa ingénieur bravo biso tout to ya wana maison mobimba bana poto image na bino yango Yves Mavambo yayo yango oyebi kanisa balumuna yo omona ke loko everybody kwata